Miarsa pebuat darah ring Bali nyabran warsanya ni sawetara ulung dasa yuta kantong nanging sane wau sidek kedangin sawetara petang dasa kantos setiman talian kantong darah. Punika mawinan kuentenan darah sanes sehat tur berkualitas ring Bali durung memargi becik. Saning awinang Palang Merah Indonesia PMI Bali memperkanti sarang Perhimpunan Donor Darah Indonesia PDDI Provinsi Bali Rajek Mutsahayang ring kaum milenial. Manut Ketua PDDI Bali Ketut Pringgantara ring selagalah donor darah pikeling wanti warse kaping kali likur Bali TV ring wantilan gedung pers Bali Kanada dan pasar Mausang kuentenan darah ring RSUP Profesor Ngurah nyabran rahina sawetara 100 kali dase kantong darah dados nyane abulan muatang 5 tali kantos 6 talian kantong darah. Darah punika selantur nyane kalimbakang majeng pasien saning laksanayang operasi miwah kecelakaan. Punika mawinan muatang prekanti sane pini becik majeng krama kampus-kampus para intelektual saha aparatur sipil negara antuk ngemit kuentenan stok darah tetap aman. Eka Adiasa Bali Pos Nguningayang.